mating variable agus fáilte an blog agam. Dúireach blog gareit bec an dú is gas gun dá sich mí Cuid-obrach úr. Agus mar sin bí mí a gopur úne ach leis go rá mí a déanamh na bhlogí cin seo dáthras gach seachtain ní mí iad ach turas a bhean aníos leis go bhfuil mí a gopur le úne a chará mí a gopur rin bliana seo bheit mí a siar a gcuid-obrach as déag an olthaid agal agus mar sin bheit úne go leor Agam a bhí déanamh rutain na YouTube is a leithit agus chabhí an úne sin Agam aníos. Agus tá cínseach go bhfuil si bheith aineach nachrá bhideo úr a déangach turas a bheith an gach seachtain agus sin an uimhir. Tháinig ceist tugam thuairt mí seo Discord agus tháinig an ceist tugam inscin déana ha a déanamh leis go rá a nach a smaoiche go rá mí a déanamh obair iontanach thuamh na Ceilidh go mí orstanach channeil mí a déanamh obair iontanach a thuamh na Ceilidh ha mí a déanamh díreach obair rianachil. Ha mí a gopur son company a bhís a déanamh NDIS obair cuirim obair cuirim dá ceramich ha NDIS a Ceilidh National Disability Insurance Scheme ach agus mar sin bhí duine ag go bhfuil féimealach gan eitigealaiste a fáin cuid-obrach sin really ha multiple sclerosis ag má bheithid agus bí sé a fáin glanadar agus leiis agus occupational therapy is aquatherapy is a leithit ag an NDIS agus mar sin is stocha deich luch cuirim an sa company agus bí me se a déanamh na schedules agus rutain mar sin agus a scanach na paperwork agus sin channeil chu iontanach ach sé obair a hain go dtí ha mí as an dáchas gon fáin mí a ghalapa lá ag againn gus obair a dhéanamh ann an súil na Ceilidh ach ag an am seo a bhí ann in Australia agus a bhí déanamh sin. Ach well ha práiseacht ionseach a tathairst an Alpa nua sin leis an Language and Lyrics project a sin a dhéanamh planachan lesson a chhlachas órainn agus mar sin ha sin is professional development sessions a dhéanamh trúthe agus ré an stocha dábhís a chaid chunne bhí buach cínseach ha sin ar a bhí a scríbh na planachan agus ha drop-in sessions ar a bhí ann ha dul a ceir sa bhating a seo a sin choféimil chomá ha bhí chotálaiste a bí a géirí ag ceir sa bhating ach chuí ha sin feisceir deisiil chuir sin críoch na planachan agus ha sin ula a déanamh peer reviewing aníis mar sin a channe mé bula cínteach chunne bheith sin go fáilte chuig is stocha ag dearg an bliana bí sin mar e-book agus bí is stocha cóigdeich nó fiche lesan an ann difa chusparin difar dóin tegeist agus ha sin ar a bhí chá ionsteach is chá spórsal a bhí dhéontaigh mí dhéon de bhís teacher an eile a dhéanamh agus
mar sin rain mi 3 plannichen fej a clachas like action songs gus fakla na breirchas a chegisk you know be Cuid-obrach woof 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 be Cuid-obrach woof 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 so anman behic in a chegisk agus a lehich agus lesson ella ha like student directed discussions have oren be but sin einstach ena veskas nach rich like planne tradition to skrif like leis sin yeah mar sin hi als an joor kimmer ha an planne sin agus nuair a chaimigen drop-in session mi ereg va sinna chuidir an planne sin agus va mi like da ruleg a skrif go mi rhyme schemes agus hurst an na déine an language and lyrics project well ha seo goma einsinach agus chanel lessons an bí ella ann a ha brian migéine chusper seo agus could hurst luch gan project ella nach roiet an choiolach rhyme schemes mar sin ha collaboration video a rain mi an seachan sa chai ach ha mi is planne lesson a year of me rhyme schemes sin na 3 plannichen a rain meisje son an project sin sin an rotelle ha mi a vigéin of vigéin gar hásich mi is Cuid-obrach agus ha mi a vigéin of sin le Cape Breton mar sin Cuid-obrach avasteach nach heel choinsinach agus an project ella ha mi dhéanamh ar an líne a ha insnach agus a thuh na galige. Agus sin really na bheith Agam bhrírá aniu ha mi an dulchas gon bí mi a dhéanamh video an bogi mi an údach sna seachcaineann sa tíing agus cuideach ha Agam rí tank mhór a chur go Ceilidh na Gnuaige Robastan a héis tacht a chur thugam is Patreon agus mar sin níosde ha go rí merch is a lehéit roich ach tank mhór do Ceilidh agus cuideach ha go bhrírá go bhfuil Ceilidh ar a bhí anns na videohan Agam bhfuil dá bhliana bheit se anns na videohan a chláirich mi ag an néis cheiltach náisiúnta agus ag an néis brechan Melbourne a cuideach bheit se anns an dá video sin mar sin tank mhór do Ceilidh agus ma ha dunne san bí eile ar son ma chuideach ar Patreon sin an rit sin a dhéanamh ha an cheall anns an description agus bí fáing caravan bí me se séirich cusper an video bí fáing like behind the scenes content Jerich me se a gra fat in je bhór cu agus bí fáing merch Agam rí merch a chruich stacha legendí nó muga nó a lehéit a gra like llama agus gealamh alpaca is stocha ach sin é ha ceann san description sin é bhuam an seachchan seo tíiríon drasta